ngifakele u24,000 musho ngena nga-1 mali. Hello everyone, I hope right suku lakho luhamba kahle. So niyazi ukuthi bekulibele kunedrama kulezi insukwana esiphuma kuzona ngenxa yokuthi khona abafuna umfazi kaMfezi Mnyama. Usebakhiphile ke wababala one by one ukuthi ubani. So ke sizohamba ke siyoyibuka leyo video manje. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe ukuze ungaphuthelwa phela ama-video afana nalawo ashone khona kungaze ngidlele isikhathi sakho. Isiqala ngesigwili lesi esinesesikhulu ishwaba inja le evele yafisa ukuthi namhlanje ingifake 24,000 isibili yangifakele inyeke futhi angifike uqamba mama leyo mali leyo ngoyidla ngoba ungijwayela ngalo ngithi ngisinoko mina kuzoba khona umntuli osenegamanyana naye lizameke ushuni mhlambe webhobo abone ukuthi lokho enginaka kungifanele. Ngelinye lamalanga kwathi umama efuna ukuloga enenkinga ngifuna kwa nge-Instagram ngaphathi kwami awuma ngithi efonini nangu umuntu awulo muntu ngiyamazi nje awuma ngithi nangu umdlalo webhola bangithi hawu nangu umshaya kamaskandi ongakwazi ukushaya isiginci mangithi hawu nasitufuza sokholo mangithi ngiyabuka hawu bafethu nayi bo kanti kwenzakala yini futhi and manje into engibhokala yi-1 abantu engazi abantu engiphila nabo abantu engihlezi ngihamba ngiyakubo ngithatha upetrol wami bengibize fonda sisendaweni ukuthi izwakala usisuyihlale singamashita. So into mina engizama ukuthi ngiyiveze ngizame futhi ukuqondisa amabhinqa akithi zinkabi zakithi ngibashiyelane abafazi bethu nibashiyelane abafazi bethu nibafakelelane amafilimu nifake izinto ey'bomvu zokukhombisa ukuthi ayilo muntu uyashisa niyenzelane mfazi wami So ke guys-ke bekuyiyona ke ivideo leyo ke uma ukuthi uyambazi labantu ade khuluma ngabo uyabazi ngoba ubachazile ukuthi ubani nobani but igama lomuntu akalikhiphanga. Wena ke ngiyazi ukuthi uvele khona omaziyo kulabo bantu nami khona nje engimaziyo kulabo bantu ababalile. So ke commenta ke ubhale phansi ukuthi wena ngokulalela kwakho obani cause khona abanye abadidisekile abangazi ukuthi ubani. Bekuyilokho ke futhi today video yanamhlanje siyivala lapho sibeka ungqi. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi uyithandile ivideo usubscribe ulike and mina I'll see you in the next video. Bye.